Halo adik-adik dan teman-teman. Ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan berpetualang lagi mencari mainan adik-adik. Di mana mainannya ya adik-adik? Bantuin kakak yuk. Wadidaw. Ada ondel-ondel ganteng adik-adik. Si Babeh nih ondel-ondelnya nih. Dibantuin sama ondel-ondel nih. Mencari mainannya adik-adik. Di mana? Bantuin yuk ondel-ondel cari mainan. Di mana? Cucuru cucut. Cucuru cucut. Wadidaw. Di situ tuh ondel-ondel, ambilin tuh mainannya. Apa tuh yang pertama ondel-ondel? Mobil apa itu? Mobil polisi. Mantul. Mobil apa tuh? Wah, coplot. Mobil apa tuh ondel-ondel? Mobil molen. Mantul. Apalagi tuh ondel-ondel? Ambil. Ada pesawat Citylink. Apa itu? Ada pesawat jet. Giniin ondel-ondel biar kelihatan nih penonton, adik-adik dan teman-teman. Mantul. Cucut cucut. Di mana lagi ondel-ondel mainannya? Wadidaw, ondel-ondel sudah menemukannya adik-adik. Mobil apa? Ondel-ondel, masukin ondel-ondel. Apa tuh yang pertama warna oranye? Mobil box. Mantul. Apa tuh? Mobil tangki. Mantul. Apalagi tuh ondel-ondel? Ondel-ondel ceweknya. Ondel-ondel si Babe warna merah adik-adik. Apa tuh ondel-ondel? Ada mobil water cannon warna biru adik-adik. Di mana ondel-ondel mainannya? Udah ketemu lagi? Wadidaw, di sini ondel-ondel udah ketemu lagi adik-adik. Wah, apa itu ondel-ondel? Mobil Tayo. Mantul. Apa tuh ondel-ondel? Giniin dulu ondel-ondel nih, giniin gitu. Itu mobil apa ondel-ondel? Mobil Jeep off-road. Mantul. Apa tuh warna kuning ondel-ondel? Mobil beko. Apa tuh ondel-ondel? Burung. Mantul. Sekian dulu ya teman-teman. Dadah ondel-ondel. Dadah. Dadah.